ayam lek kemen Christmas kari kapor ka bagi nong shong snong ki sngur tenat ban pulut por bat laki bahaya ngasam namar kumba kalong menta lala ban saki bagi office tray kam sorkar ki company wat jong ki reshimet kentop ru ki jaka pule puthi ki yo Shuti lot haka arpusan tarik unok pra arjar arpusau Henry, kini kala long kongpong bat kawai ke company penmi dobilan ke badan halum snong East Kjnhtdu District ke Star Cement ke babatak penbenaw yak ikhasi ki badai ki trajela bat ki bala long kristan bakim yo Shuti na kini ke company hadu baki hap ban pa da ke Shuti show manager ban kerpat a Shuti. Kini ke Shuti jeng kerpat ke bala pa haka arpusau tarik unok pra arja arpusau kedai ke bala pa da ke khasi Kjnhtdu National Highway Truck Drivers Union Kjnhtdu ke seng jong ki Nongniah Trok ke Star Cement Company ke badan halum snong East Kjnhtdu District. Hakani ke Shuti da ke jing sokia kini ke Union Lingbau President ubak Garrett J Basayomoj bat u Secretary ubak Elip Star Warjri kila bo ke jing kerpat ban a Shuti yaki hakani ke Christmas ban wan. Kat kum ke Shuti bala pa laong baki Nongniah Trok ki don ke benta ke bakong san ban pentik nai ke jing trekam ke bayat bet yat nanti ban pen bet ben biang ye ke jing don kam ke company bat bon sen ki treshitom ban mat ye ki jing ban pendap ya ke kamram ban penep pensa ye ke jing long kraw ke company bat kumta ke jing IT ba ke jing treshitom jongki ki don ya ke hok ban yo ye ke jing sngongu kam tam hakani ke ayom jong ke jing sobha. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habatiru atau kau kam lo ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha. Kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya